Bayine ba wale anam ka chense ma me de enkwan de ade ache so na mepe. Eye bibia ye nyansa o. Wow. Ndi we ne nsan ya obetumi asan akoye foforo. Baby. No so de to so se me kura so de ade ache so no na ada me so me ko do pa. I will say edin Adwenepahene no so ba so na bomo de no this particular video I de eda mame. Na Rev Obofour ni jata e de nsɛm bi abeto abonten a. Enen ma hunu se nipa bebre anigi awale ho pa. But nipa no kwa awale a enam eniwa bi a enko yentino na awale na ide na agu. Na de bia meka se ekenyisu asole dan enfa nya de pa. Ba Ghana no dodo na yisu asole dan e de ya de fun. But eba na adwene mu nyansa ye ka sam ko gina popete so emprichi na sabio obi echia nipa ebetene a obi ko ba bia enye na nipa betru mi kasa na chi paade a eweye mremu paade nipa ko Ghana metimi atwu so no so ko gina na so ndem a okanya nsasem okansam a sabi ebo nipa wo na brabom paade a Rev Obofour ni jata because papa no watrase realize hu se enoma bia enkane no odi no ko wura mu no wayi ne ho afirim nti ne Obofour kasa na to fam a nyansa nko a no odi nsem bia beto abonten wote a woyem behyew but woyem hyew wie na se wotie nsem ekodi pa ebebo wa nkasa na so ndem no begina be kan ye ebia na wante ye de brow elbaki TV so abusia ye ba ko hwe video na ye de eda ba na ase be ko no ye kan fo tap send eda ma tap edwumadi ku a maso ya sene a opeso send niska efra mo na ko Ghana tap app na me kan fo da ma first time app na benya a promo code Adwenepahene no abagu benya discount kama what I say bronya gift me e koso e masabio mo use a promo code no more no make am for a destiny roofing and steel trusses destiny about dance kama de amount a nice boy enterprise e be your pop amount ayo painting so I the amount abusia ya go e ni jata Rev Obofour video na whatever bonten no ni jata free na kwara me Adwenepahene me se me don I love you keke cause onsem no emu odu na be boa so bia fa e na wale mu a awale e be so keke yenkohwemla Bayine ba wale anam ka chense ma me de enkwan de ade ache so na mepe. Eye bibia ye nyansa o. Wow. Ndi we ne nsan ya obetumi asan akoye foforo. Baby. No so de to so se me kura so de ade ache so no na ada me so me ko do pa. Edu timi nya hwa mo ma me e kira nsan ko twa mo foforo se. Baby. Ba ko no mi ni nsan ya medi tobo. Islam. Medi. Abotina. Thank you. Tobo enya se me kana kwa o. Medi misrawo. Mfansa me wo mehwe nsuo ngum. Banku ba fi ahwehwe ne mu ode ba. Waka na wie ne wa hyeda gyadodo wo dansan nas. Emo no de wa anya me saa. Madam nya abotina. Se onyankopon wa ha sema me kan se ye tora obi one matena bi anim obusa me yire obeka chense me kunu de opemo ase enye se me opemo ase se me nu nyansa o me di agora obeto ase bu oso etimi ye half cup na ko to me half cup wagu because onye se me sha brabo ase a na be ye sei me free baabi nti me dwene me nyansa me de be nanti mu ache obi a na me ti busa city ho obeka chense agya de opemo ase ajade opejolofo nya jolofo na mepe o jolofo no de tie ne se yansa me bo ka se tonammo unya na ntwinam sesi na sisi mu ani hwehwe ani mu na me yansa beta soro na me yansa akosie ti wo say ya se mo ne na hwehwe na de ade awie My God. anwan ne still nyina akohia mo kro nim ti amene na abena wie unhyi bidie kase Yehowa. yes si ha na me gas ya besa very economical loss na me call Bama bia usika hyewa ubotom Yes. etu check na mant na fama wa o so na wa hyada ma me na de medical ufo ne meko eso akọ homa mant na beba form enkura nka ho na se pressure na enkura aka wona akodi nkura na ho o ya se oba ya se ma me this week dia me nu dia ba me sokura awian ha ho me hono gale ebe ko nwumira na wa yulu suki anu wo hye se pa meko green ni bi nim me ko do agba mo ne meko oh line no ti da bia na se de wo fie ba ma we me ne twempra de ntia me wale ne se wo de aduane si ho 3 days le she fridge mu kura o kan she obedi Yes. o very economical your situation no e betimi awale na wa wale enko kan bi da se me nyina pa wale ho nti o te da se abra na wa makura so de ba bia abaji
Uko bra chance na wote wo ba bia na ate wo ho asam. Yes. Ba ma wo de aduane si wa na wafra na maame na me yere me ba fie a enra de na waka na hye na benya nro ankwan na wadi. Kofi mumu. Wonu sa ban kwan akura de akye so a na ni mutuo de. Enka tenkwan akura ebere adana akura enye de. Ade akye abosa nam no de owo mu na asa ne ho api no wa yera na wa hyase wo hwehwe na wo bre wo yi ne beto mutuo no so na wo mura na wo da so seyi. Unim say light soup ade akye so a ene mu kura de akye enra no. Eti wo yira ya duane ne wo kan bi hia me ya dia. Wansa nkodwom ankwasa adagere wo ya ba nyansani di bi a che fridge ye hia ne ja. Ya kanga lefufu atuma ma osika ho adwono a ya soma beboa amen so omeboa ju hu so obeboa wo na na kasesem wo so boto ye asini trase na wasan na me de mpede e de ane hye fridge e yesa na mu power nyina atu na fihiri ye koto na hye wanum on de ane hye fridge so so wakwa brochire wa uni peduane ko hye fridge hwe ma we ye ne ko wo Debi nyo ba na ka wa na wo ba ko homa na ye boa ono na woka kofi ba so di anwa mu filia e ya ye na nwumre ne di bia nwumre no na anopa unum ti kakra boto ovo a sanya wo meko na hit anwa mo no ne ha no e free se ne froba no e ya na ha no pese ya ase entibi nye obonse wa ye no so pese o ye brown so ye on sa level no se wa we be da on fa biscuit nya hwe we umpe we na abaka ya boto wonu sa ba ma bu a da obaka se wagya wo yi uni ama se wo to a e ma ni mesi form oto ya untutu netball wo school da kora ada na asua onu abie na no se ko bi mpe obi mo yi oba keke to ano wo to ya wo se mi huri so Arentia. yes. Awale a uko wura ma wadi 35 so hu aso 56. Na ya de na yo say ya. U gina ho ma nan na be ka. Debi da. Eya say ba ye say ya se bi pa cho man ha ho mbo na me ano. Thank you. Bye bye. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obabu wa da obaka jo se manya ba ma fufuro ntimi ne wagyan. Wodi usika ma na sento okasa okwa. Won konkramo da ba da na. Sre na nanu nkramofo se mi wura no mesra mo. Na de ma me mfre nya me kakra. Allah kuba. Obi abutu won kwa abutu 35 times. Thank you. Thank you. Wa bra bomu frefo boafo afran so meboa no obeye si akwai. Na nyame na aboa no wo kwa. Yes. Obi ti ha. Onyame beyi ni si akwan ono akofa na ba na bra bomu fre ho. Na wasama na be pa che ono waje no. Church kura wa ba no. If your church is not helping you to grow spiritually, you have the power to change the church. Thank you. Mese kan ye nufanu. Obi wa wa the life kura wan check ni mo wura timi fuji so obi na ka kira no. Me na me ka kira wo. Woni so obi wa ne wura timi fi se ne motu omafu. Oh, me ni mu ni pa ada ye ni pa chia. Obi timi so ne na ne wura fi 2 days so obi twetwe ne se. Wona ni pa me se ni pa bi abodam hyehye ntade e wo to. It's true, Daddy. It's true. It's true. It's true. Abraham. We yere ne bobra. Obi timi sori anopa tena sesem ne nan di abeti awie. Oba mu a ansa na kobo sesi anwuno se. Mi nwale yo. Abeti anu nkuruma ne dawadawa ne nyina sa wode mo wire mu ka ho. Na ode di nkomo na ode bo ayiyei. Wo bo wa beti ama na ko hwene. Plus enu adware a wanware na obi a wan kai so obadware ne se a full body ne kura ne wura fi na ha we wo so ne kwatena fi akopa ho ne die Debi. yo
Be there. Yo. On a bus a bed sheet in the new officer say that's some policy. You only man say a promusa. Over Brana Wamre. So what in some are Rev Obofour Ɛxposɛ. Or parties on Rankasana on them or crown. So when I say when you are, wait by the every wako. Now, sorry, we better watch. Rev Obofour seminar walk and won't. Transiting enough for Adwenepahene. I'm so Rankasana a dean that I found to the quack. A dean that I found to the quack. Because and some of our partner air cannon, I know what she. Say, Kenya Ghana, so for no, it would not mass on them. Master this message, yeah. Ghana, because Sabi could be quite a wale Kengu. But in the correct. And so le bubu concert in Kwa Jimmy, never house on them near Jimmy, near Pupu Yato, near also a quarter, near Dinkwasiasa, and no more mass on them. God because I was on there, Kako Pereginum, Nafako told them, Napo, and Nasa said you Pereginum, Nafasha was soon, Neti. Sound Quasia, sorry, Nebugana na. Omukwa Jimmy no mko Jimmy, because someone say Ghana for no be Adwenepahene from no. Say, come across on the party, Koni Jatasole. Rev Obofour can kono because say beginning no obeye no be a na se na entwaye but ton no be a at least na sa atam no nenim say e be sa de na beje yankwa but ne no no anga sa tena sa adwena hu sa de no enye nkwa nti ne no okasa with experience okasa with nyoma wa no aye de wa fam nanka obi ti say Rev Obofour ba abonten e de message you abeto abonten onye da. But once a ne or diaba, a mamma don keke. Me Adwenepahene, or ya dear ya, me supporto, we are the ya, me cho a chima, me cho a chimpre. That was also a video no, ne swim my dear, never poor, a waprapo. A dinner Adwenepahene no baswa, nam so I say video night, Edamay, a beam, na your YouTube channel, no Adwenepahene TV. Munko subscribe, am I Becky TV so YouTube, TikTok, Adwenepahene TV or Becky TV so the no. Direct TV Facebook Ariana page so Facebook ya man mun follow munya de emaye na abusua no asenye de entre. Love you all, peace out. Odo mi kokro ma ba o na to ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska no kwa so kokro na me ye ne den tuna fi send there e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia jalo dugu no phone so na wo dey register this send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa boti ko cheska extra man mesraw me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no app store no download the Google phone so Android phone so no Google Play no download the Google phone so mesraw and I will send this so mesraw o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e the good yes ntimpacho wo bogu a wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send at amount wo America so Canada dia man $10 to miss now men have oba ho for say enkwa bonte no bi akwaso pe mpacho wo biara no na ekwo some kwa bonte de man download this see atena fie mpacho na relax no one say kwa bonte be me hu say me kwa bonte mama na ade a yem de krampo ni say first for no musu credit card nko a enne de tap pull amount mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem de atadwe ya tedene ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama ye twa bia mama mesraw me kan fa ma on se wani age me anu ni me ro ye bad power and tentem to mesraw promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I na €5 free I no more Canada so in US so so benya $10 oh say your day me ade for the uni se me na tap here come tap send abusia rate mo hene Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tumti